Салом алейкум дӯстон, дарси рӯзаи мо банди химиявӣ ва панҷара киселӣ. Якум сабр мекунем дар бораи банди химиявӣ чист? Банди химиявӣ чист? Банди химиявӣ ин таъсири байни якдигарии атомҳо мебошад, ки тавассути мубодилаи электрон ё гузариши электрон аз як атом ба атоми дигар сурат мегирад, мегӯянд банди химиявӣ. Банди химиявӣ дар навбати худ чор намуд мешавад. Якум намуди банди химиявӣ банди ковалентӣ, банди ионӣ, банди металлӣ ва банди гидрогенӣ мебошад. Якум намуди банд ин чӣ будааи банди ковалентӣ. Банди ковалентӣ чист? Банди ковалентӣ ин бандеро меноманд, ки дар натиҷаи ҷуфтшавии электронҳои ду атом пайдо мешавад. Яъне банди химиявиро агар мо содда карда бигӯем банди химиявии ковалентӣ чист? Ин бандеро меноманд, ки банде ки байни ғайри металлҳо пайдо мешавад, мегӯянд банди ковалентӣ. Мисол ду элементи ғайриметалл мегирем, мисол оксигену гидроген, ин ду ғайриметалл бошад, мегӯянд банди чӣ? Банди ковалентӣ. Дуюм намуди банди мо банди ионӣ. Банди ионӣ чие? Банди ионӣ банде ки байни ин банди химиявие, ки банди ионӣ банди химиявиест, ки байни моддаҳое пайдо мешавад, ки электроманфиаташон фарқи калон дорад. Кадом вақт элементҳо электроманфиаташон фарқи калон дорад? Мисол мо дорем дар химия ғайриметаллҳо аз ҳама дар ғайриметалли зур ин фтор буд. Фтор ягона элементие, ки аз ҳама дар ғайриметалли баланд дорад. Яъне мо гуфта метавонем, ки металлҳо электроманфиати баланд доранд, ғайриметаллҳо электроманфиати кам доранд. Яъне банди ионӣ бандеро мегӯянд, ки банде ки байни металл ва ғайриметалл пайдо мешавад, мегӯянд банди химиявӣ. Банди химиявӣ ионӣ. Барои чӣ мегӯям банди химиявӣ? Ки электроманфиаташ фарқи калон дорад. Мисол агар мо бигӯем, ки металл электроманфиатиш камай, ғайриметалл электроманфиатиш баландай, байни онҳо фарқи калон пайдо мешавад, ба ҳамин мегӯянд ҳосил мешавад чӣ? Банди ионӣ. Агар мо содда кардем бигӯем банди ионӣ чие? Ту бояд бидонӣ, ки ҳамқаш ки металл ва ғайриметалл бояд пайваст шавад. Дигари намуди банд банди металлӣ. Банди металлӣ чист? Аслан банди металлӣ банде ки байни металлҳо пайдо мешавад. Бояд металли холӣ бошад. Металл. Банди металлӣ агар қоидаша гап занем, банди металлӣ ин бандеро, ки байни катионҳои металл ва электронҳои озодҳаракаткунанда пайдо мешавад. Чорум намуди банди мо банди гидрогенӣ. Банди гидрогенӣ дар байни молекулаҳо пайдо мешавад. Ози мо дар бораи гап мезанем. Банди гидрогенӣ бисёртар дар байни молекулаҳое, ки таркибашон OH доранд, яъне моддаҳое, ки бисёртар таркибашон OH доранд, ҳамашон бисёршон, ки OH доранд, онҳо метавонанд банди гидрогенӣ ҳосил кунанд. Сабр мекунем. Якум намуди банди ковалентӣ. Банди ковалентӣ чист? Банде ки мо гуфтем байни ғайриметаллҳо пайдо мешавад. Ғайриметаллҳо мешавад банди ковалентӣ. Аз сабаби оне ки ғайриметаллҳо бо якдигар ду намуд пайвастагӣ доранд, мешавад банди ковалентӣ ду намуд. Банди ковалентӣ қутбнок, банди ковалентӣ беқутб. Банди ковалентӣ қутбнок чист? Яъне агар мо банди ковалентӣ қутбнокро бигӯем, банде ки байни ғайриметаллҳои гуногун пайдо мешавад. Ғайриметаллҳои гуногун. Банди ковалентӣ қутбнокш мегӯянд. Мисол H2O, гидроген, оксиген ғайриметалли ҳасташ, не ки бо гуногунанд, мешавад банди ковалентӣ қутбнок. Мисол HNO2, кислотаи нитрит. Мисол H2SO4 ва ғайра элементҳое, ки ғайриметаллҳош гуногунанд, мегӯянд банди ковалентӣ қутбнок. Давом метавонем. Банди ковалентӣ беқутб чист? Банди ковалентӣ беқутб бандеро меноманд, ки байни ғайриметаллҳои якхела пайдо мешавад. Ғайриметаллҳои чӣ? Якхела. Банди ковалентӣ байни ғайриметаллҳои якхела пайдо мешавад. Мисол кадом намуди ғайриметаллҳои якхела мо медонем? Оксиген, нитроген, хлор2, H2, озон ва ғайра. Бисёртар газҳои ду атома дохил мешаванд, яъне газҳое, ки ду элементи якхела доранд. Мисол ду оксиген ҳасташ, як элементай. Агар мо қоидаша гап занем, банди ковалентӣ беқутб чист? Банди ковалентӣ беқутб бандеро мегӯянд, ки байни ғайриметаллҳо пайдо мешавад гуфтем, ва банде ки байни атомҳое, ки электроманфиаташон аз якдигар фарқ надорад. Мисол мо ду элементи оксиген дорем. ҳар душ электроманфиатиш агар ду бошад, мисол ҳар ду электроманфиатиш якхелаҳай, фарқ намекунад якдигараш. Бояд мегӯям банди ковалентӣ беқутб, электроманфиат фарқ надорад.
банди коваленти худнок чист? Мо гуфтем ки банде ки байни ғайриметаллҳои гуногун пайдо мешавад ва ин банд мисол агар мо кислотаи хлорида бигем H хлор ҳадди ғайриметаллай. Мисол агар электромагнитофати хлор мисол агар мисол 3.5 боша, агар дагенам ба 3.5 наздика, яъне байни онҳо аз сабаби ки ҳаддаш ғайриметаллай фарқияти кам пайдо мешавад. Барои меган банде ки байни дута ғайриметалли гуногун пайдо мешавад ки электромагнитофати ин элементҳо аз якдигар фарқи кам доранд, меган банди ковалентии қутбнок. ба ин бандҳо дохил мешавад ғайриметаллои гуногун, элементҳое ки ҳаддаш ғайриметалл не ки бо гуногунай, ана ба банди ковалентии беқутб чӣ дохил мешавад? Элементҳое ки ҳадди ғайриметаллаш якхелай, мисол оксиген, нитроген, хлор, H2O3 ва ғайра. давом метиҳем. ин мисоли банди гидрогенияй, яъне гуфтем дар молекулаи об аз сабаби ки OH дорад метавонад ки як элемент, як оксиген ба як гидрогени об байни молекулаҳои об, як молекулаи об метавонад ки банди гидрогенӣ ҳосил кунад. давом метиҳем. бандҳои химиявӣ ва таснифоти он. мақсади асосии мавзӯи банди мо ҳамин ки шумо бояд ҳар як элементе ки ду элемент, се элемент ба якдигараш пайваст мешаванд, ин элементҳо тавассути бандҳои химиявӣ ба якдигараш пайваст мешаванд. мо бояд ҳамон бандҳои химиявӣ тасвир кунем ки чӣ хеле банда. мисоли якум чизе ки омадаги дар оксиген. оксиген чист? Оксиген ин гази дуатомаи оддӣ навишта мешавад. ҳангоми сохтани бандҳои химиявӣ, вақте ки агар мо нигоҳ мекунем, агар элемент якта боша, яъне хеле шоха боша, мо аз рӯи заряди манфии он бандашро месозем. мисол дараҷаи ёкшавии оксигени мо, оксиген дараҷаи ёкшавииш -2, яъне -2. -2 чӣ мегӯяд? ҳамин оксигенро нависен, яъне -2 маъношаш ҳамин ки ду даст дора оксиген, ду банд дора, яъне ду оксиген ду банд доштай, авхали оксиген чандтай? Дута, якта дига ай тараф пайваст мешаванд. ин чӣ будааи бандҳои химиявии оксиген. давом метиҳем. Хлор. Хлор ба монанди оксиген гази дуатомаи хлор Д. агар мо хлор дараҷаи ёкшавиашро бинависем, дараҷаи ёкшавии хлор минусаш, яъне манфиш, ин -1 ай. яъне дута хлор, хлор ду маъношаш ҳамин ки дута хлор мо менависем, байни ин хлорҳо чандта банд пайваст мешавад? аз сабаби ки -1 ай, маъношаш ҳамин ки чӣ ай? Якта банда. давом метиҳем. Нитроген. Нитрогенам гази дуатома Nd навишта мешавад. агар мо нитрогенро дараҷаи ёкшавии манфиша нависем, нитроген -3 менависем, мо як нитроген бо як нитроген дига ҳастем. аз сабабе ки нитроген дараҷаи ёкшавииш ба -3 баробар, -3 маъношаш ҳамин ки 3 банд нависем, як банд, ду банд, 3 банд. ин бандҳои химиявӣ байни газҳои дуатома буд. ин бандҳои химиявӣ, ҳамаи ин бандҳои химиявӣ банди ковалентии беқутб мебошад. барои чӣ? барои ӯ ки ғайриметаллҳо ҳаддаш якхелай, электромагнитофатшон фарқи кам надорад, вообще фарқ надорад мақсад. давом метиҳем. шумо бояд ҳисоб кунед, ба саволҳоям ҷавоб диҳед. БХ маъношаш ки банди химиявӣ, банди химиявӣ чандтай дар он? мо ҳисоб мекунем, якта банд, дута банд. банди химиявӣ дар он дута буде. чандташ банди ионӣ, чандташ банди ковалентӣ? мо гуфтем ки банди ионӣ чист? банде ки байни металл ва ғайриметалл пайдо мешавад. ҳамин аст? яъне дар ин ҷа мо металл надидестем, оксиген ҳаддаш ғайриметалл, значи банди ионии мо 0 нестад. ҳарди ғайриметаллҳо бандчон банди ковалентӣ ном дошт. чандтаи банди ковалентӣ мешавад? Дута. банди ковалентӣ дар навбати худ ба ду намуди банд тақсим мешавад. банди сигма ва банди пи. иша меган пи банд, иша меган сигма банд. пи банд ва сигма банд. пи банд чист? агар мо ҷоеро бинем ки банди дучанда боша, аз ҳамин банди дучанда якташ пи бандай. якташ пи банд. дига ҳамаш сигма банд мешавад. агар ин банда нигоҳ кунем, ин банд фақат чӣ ай? ин сигма банд. яъне агар якта банд боша, ӯ сигма банд меган. агар банди дучанда боша, банди сечанда боша, ҳатман якташ сигма банда, дигарош пи банд мешавад. пи банд. ишам пи банд. яъне банди асоси як донаш сигма буда, дига ҳамаш чӣ мешавад? пи банд. дар ин ҷа чандаш пи банда? пи банд якта, сигма банд якта. дар ин ҳисоб мекунем. банди химиявӣ чандтай? Якта. банди ионӣ чӣ буд? банде ки байни металл ва ғайриметалл пайдо мешавад, аз сабаби ки дар ин ҷа металл нест, банди ионӣ 0 мешавад. банди ковалентӣ, банди байни ғайриметаллҳо чандта? Якта. банди ковалентӣ дар навбати худ ду nom мешавад. банди сигма, банди пи. аз сабаби ки дар ин ҷа банди дучанда нест, ин як дона банда чӣ меган просто? Сигма банд. иша пи банд. дар ин ҷа сета бандай. банди химиявиш сета. банди ионӣ, аз сабаби ки металл надорад, банди ионӣ надорад дар ин ҷа. банди ковалентиш сета.
سه تا بند، یک تاش سیگما بند، دو تاش پی بند. یک تا سیگما بند، دو تاش پی بند. دوام میدیم. خلوید ناتری. خلوید ناتری فرمش چیه؟ بنویسیم ناتری درجه اکشامی ناتری پلوس یک، خلور مینوس یک. میشه ناتری خلور. فرم خلوید ناتری. هنگامی ساختن بندهای شیمیایی شما باید اول باقی مونده شو ببینید. یعنی باقی مونده که دارگی ناتری خلور چی بوده؟ خلور مینوس یک. ما می‌نویسیم ناتری، می‌نویسیم خلور. بین یا چند تا بند پیوسته مینوس یک خلور میگه که بین یا یک تا بند پیوسته. دوام می‌دیم. کیسلوتای سولفات. کیسلوتای سولفات H2SO4. تو همین وقت ما بندهای شیمیایی رو تصویر کردیم که اکسیژن نداشتن، یعنی باقی موندهشون به اکسیژن بود. از H2SO4 کیسلوتای سولفات باقی موندهش اکسیژن داره. می‌نویسیم باقی مونده SO4 مینوس 2. یعنی دیگه نشون می‌کنیم SO4 مینوس 2 میشه. هنگامی ساختن بندهای شیمیایی که باقی مونده اکسیژن دارن از یک قاعده کار کرده میشود. SO4 مینوس 2 SO4 مینوس 2 میگه که از همین 4 تا اکسیژن دو اکسیژن شب بنویس دستش خالی بمون، یعنی دو بندی مون اکسیژن دو والنتای دو بندی میمونیم. اگر مینوس یک باشه ما درجه یک اکسیژن می‌نویسیم، اگر مینوس 3 باشه ما 3 اکسیژن می‌نویسیم. از سبب اونه که SO4 مینوس 2 مینوس 2 میگه که دو اکسیژن نویسیم دستش خالی مونه. همین اکسیژن ما با المنت سولفور پیوسته، سولفور هم می‌نویسیم، یعنی اکسیژن با سولفور پیوسته. ای 4 اکسیژن دو اکسیژن دیگه زیاد کرده. چند اکسیژن که زیادی میکنه ما ای طرف می‌نویسیم، یعنی اکسیژن ای طرف نویسیم میشه. اکسیژن هایی که زیاد کرده یا اکسیژن دو اکسیژن. ما می‌دونیم که اکسیژن در همه جا دو والنتای، یعنی با دو بند پیوست میشه همون وقت. این فرمولای SO4 بود. مینوس 2 معناش همینه که دو دستش خالیه. SO4 ما است بیام اگر دو هیدروژن پیدا میکنه. ما می‌نویسیم یک هیدروژن، دو هیدروژن. یک تا دیگه کیسلوتای فسفات HCPO4. هنگامی ساختن بندهای شیمیایی که باقی مونده اکسیژن دارن، اول ما باقی مونده‌اش می‌بینیم. باقی مونده کیسلوتای فسفات، این فسفات PO4 مینوس 3. مینوس 3 میگه که ای 4 تا اکسیژن 3 اکسیژن شب نویسیم. یا اکسیژن، دو اکسیژن، 3 اکسیژن. دستای اکسیژن خالی بمون، یعنی اکسیژن دو والنتای. ای همین اکسیژنمون یافتیم، اکسیژن ما با المنت فسفر پیوسته. فسفر در طرف نویسیم. فسفر. ای 4 اکسیژن یا اکسیژن زیاد کرد. گفتم چند اکسیژن زیاد میکنه، اکسیژن ای طرف فسفر می‌نویسیم. اکسیژن دو والنتای. دوام میدیم. PO4 ما اسمیه 3 هیدروژن پیدا میکنه. ما می‌نویسیم یک هیدروژن، دو هیدروژن، 3 هیدروژن. با سوال جواب میدیم. بندهای شیمیایی در مولکول ناتری خلور چند تای؟ یک تا. بند ایونی داره. گفتم بند ایونی چیز؟ بندی که بین متال و غیر متال پیدا میشه. این متال ای چه غیر متال؟ یعنی این بند ایونی بوده یک تا. بند کوالنتی نداره. 0. باشه اگر وقتی بند کوالنتی نداشته باشه یعنی پی بند سیگما بند 0 میشه. دوام میدیم. بند شیمیایی در مولکول کیسلوتای سولفات 1 2 3 4 5 6 7 8. بند شیمیایی 8 تا. ای 8 تا بند شیمیایی هیدروژن، اکسیژن، سولفور، اکسیژن همه این المنت ها غیر متال نمیشه. وقتی که متال نداشته باشه بند ایونی 0 برابر بند کوالنتی چند تا میشه؟ هم 8 تا داشت. ما گفتیم که بند کوالنتی دو نوع میشه، پی بند و سیگما بند. ما پی بند چی گفتم میتونیم؟ از جای بندایی که بند دو چندن یک تایی این بندا چیه؟ پی بند. یک تاش چیه؟ پی بند. یک تا پی بند، دو تا پی بند. پی بندش دو تا بوده یعنی همه دیگه باقی موندهش سیگما بند میشه. 6 تا. کیسلوتای فسفات 3 بند، 6 بند، 8 بند. در اون 8 بند شیمیایی. ای سبب که متال نداره بند ایونیش به 0 برابر بند کوالنتیش 8 تا میشه. بند کوالنتی در نوبت خود پی بند و سیگما بند داره. پی بند از جای بند چند میبینه؟ از همین بند چند تاش چیه؟ پی بنده. یک تاش پی بنده دیگه همش سیگما بند میشه. 7 تا دیگهش سیگما بند. دوام میدیم. فسفات کلسی. کلسی درجه 6 پلوس 2 بود. فسفات PO4 مینوس 3. کلسی 3 PO4 2 مرتبه. باقی مونده ای میشه PO4 مینوس 3. هنگامی ساختن بندهای شیمیایی ما اول باقی مونده رو میسازیم بعد نمک. PO4 مینوس 3 میگه که 3 تا اکسیژن هم بنویسیم. یا اکسیژن، دو اکسیژن، 3 اکسیژن. اکسیژن حسابی که دو والنتای ازش خالی میمونه. المنت اکسیژن با فسفر پیوسته. ای 4 اکسیژن یا اکسیژن زیاد کرد، چند اکسیژن زیاد میکنه وای طرف نویسیمش.
همین PO4 ما در این طرف د مواد باشه که د تا یعنی معناش اینه که ما باید د تا PO4 رو بنچه بنویسیم. همین PO4 رو ما یک تا دیگه پایین می‌نویسیم. PO4 سه اکسیژن می‌نویسیم دستش خالی میمونه. PO4 ما د مواد باشه ما د تا PO4 رو نویسیم. PO4 د تا PO4 ما با سه تا کلسی پیوسته. می‌نویسیم یک تا کلسی، دو تا کلسی، سه تا کلسی. یعنی 6 تا بند 6 تا بند در سه تا کلسی د بندی تقسیم میشه. یک بند دو بند یک بند دو بند یک بند دو بند. اکسید سولفور 6 سولفور پلس 6 اکسیژن مینوس 2 این فرمش میشه SO3. ما می‌نویسیم باقی مونده این اکسیژن مینوس 2 اکسیژن مینوس 2 معنیش همینه که اکسیژن سه دستش دو دستش خالیه. مینوس 2 معنیش دو دست اکسیژن خالی. می‌نویسیم یک سولفور سه اکسیژن یک سولفور سه اکسیژن یک سولفور سه اکسیژن اکسیژن حسابی که مینوس 2 معنیش که دو والنتای اکسیژن همه اکسیژن‌ها با دو بند با سولفور پیوستن. دوام می‌دیم. گیدروکربنات ناتری ناتری پلس 1 گیدروکربنات H کربن O3 مینوس 1 بود. باقی مونده این میشه H کربن O3 مینوس 1 حساب اونه که این گیدروکربنات ما میتونیم که یک دیگه یا بکنیم یعنی باقی مونده به دیگه بسازیم میکنیمش. کربن O3 مینوس 2 ما اول بندهای شیمیایی کربنات هم می‌نویسیم بعد گیدروکربنات بعد گیدروکربنات ناتری. CO3 مینوس 2 میگه که دو اکسیژن بنویس دستش خالی بود. اکسیژن قطعی کربن پیوسته کربن پیوست کردیم یا اکسیژن زیادی کرد ای طرف می‌نویسیمش اکسیژن دو بالاتر. این فرمولای CO3 مینوس 2 دو دستش خالی معنیش CO3 ما اسم H پیدا میکنه یا تا H نویسیم اینا H CO3 ما اسم یک تا ناتری پیدا میکنه ناتری می‌نویسیم. بس حالا جمع می‌دیم. بند شیمیایی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 بند شیمیایی. این 16 بند شیمیایی ایونی هست بندی کوانتی هست. بند ایونی بندی بین متال و غیر متال 1 2 3 4 5 6 کلسی متال اکسیژن غیر متال 6 تا بند ایونی بوده باقی مونده بندی کوانتی 10 تا. ای بندی کوانتی نام میشه بندی پی دو بندی سیگما. گفتیم از جای بند چند یک تا پی بند دو تا پی بند دو تاش پی بند باقی مونده سیگما بند. SO3 1 2 3 4 5 6 6 تا بند شیمیایی داره. بندی ایونی 0 برای که یکم تا متال نداره. بندی کوالنتی 6 تا ای بندی کوالنتی یک تا پی بند دو تا سه تا پی بند باقی مونده سیگما بند. گیدروکربنات ناتری 1 2 3 4 5 6 6 تا بند شیمیایی. ناتری متال اکسیژن غیر متال یا میشوند بندی ایونی یک تا باقی مونده بندی کوالنتی میشوند 5 تا. بندی کوالنتی پی بند داره سیگما بند داره یک تا بندی پی داره دیگرش سیگما بند. دوام میدیم. بندی شیمیایی انجام هستیم. دیم موضوع که ما میگذاریم پنجره کریستالی. پنجره کریستالی چیست؟ پنجره کریستالی ماده‌های سخت وابسته از ترکیب جایگیریشان دن اون میشوند. یکم سال میکنیم. ماده‌های سخت میتونن بشوند کریستالی میتونن اما شوند. ماده کریستالی چیست؟ ماده کریستالی یا ماده بلوری میگن. این ماده میگن که همون ذره ها یا اتم هاشون مولکولاشون با ترتیب معین جایگیری شده‌اند. انا ماده امورفی باشه این ماده میگن که اتم ها یا ذره های اونها به ترتیب آن جایگیری شده‌اند نسبت به ماده کریستالی. سعی میکنیم ماده کریستالی مثال و ماده کریستالی 20 تا مثالش میتونه پیوستگی که ترکیبشون متال دارن مثال نمک ها اشخار ها اکسیدهای اساسی و غیره. اگر ما طرز جایگیری شوی ذره ها در نگاه کنیم در ماده کریستالی سخت یعنی کریستالی این ماده ها با ترتیب معین جایگیری شده‌اند. دیگه این ماده امورفی ماده بود که به ترتیب جایگیری شده‌اند نسبتا و یا داخل میشن 20 تا شیشه بسیار از پلیمرها مثال مولکول آنها به ترتیب جایگیری شده‌اند. تمام. پنجره کریستالی چیست؟ پنجره کریستالی استرکتور گئومتری که هنگام پیوست کردن ذره‌های ترکیب ماده سخت با خطهای خیالی بین آنها پیوست میشود حاصل میشود میگن پنجره کریستالی. پنجره کریستالی در نوبت خود چهار نام میشود. پنجره کریستالی ایونی، پنجره کریستالی متالی، اتمی و مولکولاوی. یکم سعی میکنیم پنجره کریستالی ایونی.
پنجره کریستالی ایونی چیست؟ پنجره کریستالی ایونی برای فهم‌آور شدن این بند شیمیایی ایونی، یعنی ماده‌ای که بند شیمیایی ایونی دارن پنجره کریستالی ایونی حاصل میکنن. یعنی در که بند شیمیایی ایونی ماده‌ای که بند شیمیایی ایونی دارن پنجره کریستالی ایونی حاصل میکنن. یعنی پنجره کریستالی که در گره‌های آنها ایون‌ها جایگیر شدن پنجره کریستالی ایونی می‌نامند. در نوعی پنجره کریستالی متالی. این پنجره کریستالی پنجره می‌نامند که در گره‌هایش متال‌ها، یعنی متال‌ها جایگیر شدن میگن پنجره کریستالی متالی. با این پنجره بسیارتر بند شیمیایی متالی مثال شده میتونن. ماده‌ای که بند شیمیایی متالی دارن یعنی بسیارتر متال‌ها داخل میشن. پنجره کریستالی اتمی در گره‌هایش اتم‌ها جایگیر شدن میگن پنجره کریستالی اتمی. چهارم نمود پنجره کریستالی مولکولاوی. این پنجره می‌نامند که در گره‌هایش مولکول‌ها جایگیر شدن و یا مثال شده میتونن بند شیمیایی کوالنتی. دوام می‌دیم. پنجره کریستالی ایونی. پنجره کریستالی مثال مراجعه آوردیم پنجره کریستالی ایونی ناتری خلور، یعنی در گره‌هایش ایون‌های ناتری و خلور جایگیر شدن. یعنی میگن پنجره کریستالی ایونی. با یا چی داخل میشن؟ نمک و اکسیدهای متال‌های فعال و اشقاها بسیارتر پیوستگی که تقریبشون متال دارن، یعنی متال غیر متال حاصل میکنه بند ایونی پنجره کریستالی ایونی داره. دوام میدیم. پنجره کریستالی متالی در گره‌هایش متال‌های ضررناک جایگیر شدن، مثل ناتری، کالی و غیره جایگیر شدن، در گردی آنها الکترون‌های آزاد حرکت میکنن. با یا بسیارتر داخل میشن متال‌ها و خلاها، یعنی خلاها آمیخته متال‌ها. دوام میدیم. پنجره کریستالی اتمی در گره‌هایش اتم‌ها جایگیر شدن، مثال اتمی کربن. با یا چی مثال شده میتواند؟ مثال الماس، گرافیت، سیلیتی، بور، کوارتز، بسیاری غیر متال هایی که سخت میباشن آیا داخل میشن. پنجره کریستالی مولکولاوی پنجره کریستالی می‌نامند که در گره‌هاش مولکول ها جایگیر شدن، مثال مولکولای یود از 2 اتمی بالاتر درجه آوردگان. با یا بسیارتر داخل میشن گازهای اینرتی، گازهای 2 اتمه H2 N2 O2 یود، فسفر سفید P4 آب CO2 و غیره. تشکر با دقتتون.